Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Kinong yalam ka local truck owner but driver association East Castle District kilami Shakmat ban penpau halor ka jing ki local truck bakit mau kit siam na gadaw ka jing syakhang ti mau ti siam hakibabun ki benta jong ka East Castle District yathu uba Eugene Ster Kurkalang president ka association. Uba Eugene Ster Kurkalang habakran shkilat pathai kubor uyathu ha ka pratrik kin sadon ka jingyalang hayeng dorbar shnong pranai. Uloong ha ka jingyalang ka bansalong kariban pan jingshai na ka sarkar habaya day but ka notification ka bami min haus nem arhajar arfuar yathu uba Eugene Ster Kurkalang. Kulai pi borok ki reporters cubi channel berkata. Ni hene ni wan nak akan hul cung gini ki serai kali baki nongyak kali cung ka hima melim bat hima khairin local truck owners and drivers association ti ngawa ija star berkelang dari presiden bat ni secretary bat kini giwi gini kam ti kacing tumu jungi madasi bangiwan hanika press briefing kabangi kwa ya kacing pentip lang siya borok gi try gali ki bodon ha yes kasel bari kuwi di kebenta halor gani ki jinge kaba one haga kacing kamai kaji jong kilo kaltrok ni jongi kaba kentuk dar ki pick up tractor ki 407 hadu ki kiwa kamai lo kaltrok ki bakit o mau siap kamtam ki ba pendap ya kacing kam iki mau bisiap habasna iki lebih cintai cukir wisiap ini consorkar dengan nomor selong ni selong bagi kuwedi benda jomliga than kejungi di nomor kini kijinge kawan na adau baka sorkar khalia leng baka forest department kila wan ban khang ban sis dan ketugal iki bala sis iki parmau parsiap hakan iki benda ki babun ki benda jo is hasil kentup yang di area laikor pernai terter ke laikro batsik kuwi di benda di kani kijing kabala cumi na kapor siya kapor hi yang lacu yai tepat yang sorkar na kapor siya kapor di Henry matabi kendi misian ba kala warna ada kijing kabaham jur ngila nong nama ba nagaleng jong ka district administration ringkat ba ka forest department kilawan wat banuat bantalasi wat ikikali kibodon si parma persiap barkum dada ti Henry akan dikatakan katahan jongi pan kibabon hi kibim jakpo dak dikakam ti mau siap om dei tangi kitrai pan om dei tangi kitrai lo Henry kinoti kinong belang kikali kitrai gali kitrai nata iki misteri but om tang kata Henry kapentut ru wat yang roy kapan hasno di kumbolong leli har diga tanjungi hot kidon ki supply sini ki tanjung sulong keba kisnai project jong sarkar iku surok kiwi di building ki cingtai tinre ki bapentre iki ki jing bodok PMAY ki bapentre iki ki scheme NREGA kat kabai sim kulum kat ka skim sis paksi percaya ong pai ba ki nomor dong juni ka skim sis paksi katur kelawan ra jing tu badha ke jo por gane ke jing kham kolong ba kampadan gono ke jing slok bat ki try gali le bat ki driver kempadan ke jing pensai directly bat ki department bakni leng ba ka session lene daka bagi sulung kumpu iki debar bakum dar kisuan kenet tikeladan ketu ne teligi kali ki bahaki senam balada bro kidon ki ba ngak tiki yo kem pansis te ya hapan lej meni pendu pan pelaj pajeki di menta ke ketiru ki wan kan kono ke cing pentip bat ngiyo sno ho jeki kali gejuni ke bayat hado mata kampak don ke bahasa kem tingri gidon
haki boy pada ke bantang nilai semua bagi la yo kem ke masau santri kali tang belum bayar kita hadu matang ni tempat dia apa ni keren bah tin riman dapat ngiong baswa ba kan mana kata kejing ka ba hancur tingi kuat ba ngini kendu ngini lum borok ki para try kali baki driver ki badan yang ini kali ke bab kit ki mau bisiap ka bengi kuat berkhot dan ke thai west kasil eastern west kasil riboy district bat hani ki east kasil ki ba kini hi ki de ke banta ka bengi penokam ni pentelun ya mau ya usia di Madagascar lembagane ka rensan di lembaga jingira lang jopi kila pathai kubor tinggi persgom siapa sorkar ba sorkar kadai ban ana support lele ban khot ya ji keren bangini penbe dakan lokaliti bangini ya marka sorkar kakhang yani kabis kapatrekam katuk kenekaan katuk kenika rules keba kalapas ke sorkar how ajar akuan kenika mekhalia minerals prevention of illegal mining transportation and storage rules 2022 tienri ngimtip pat ye kenekaan baklada ngitip tat endo dalak mentah tak sedang penuan mankam kemudian kecing pensyai ya kenekaan kemudian kecing pensyai ye kita regali kemudian kecing pensyai ye kita driver ba kadon kenekaan ba omlong bangkit ba omlong ban ai klem kata kacalan ki ban ai di kita par mau dan di kita par siap ka bakot kum kenika rules ye ki minor minerals ye ki border stone ki siap bakum ta dadat ibu hari perform ka form edge kata kacalan ka bagi konkret tienri klem pentip pat upaya ka bobor balang hi nakalian ki driver bagi try kali kim dei ki ba kemudian ono ki praktik lu ya borok ki an ki cipta sokar ha ki sisa haswa ba sokar kan frame menekan sina wat yang menekan rules lele ban implement nya garu ha ki don kam man islam markan ki cipta syai swa te ka sa ha omdum ha ka sa ka jinglong te de na ka daw ni kwa te matra ngin lum ya ka meeting jong borok ki try kali baki nonya kali ha ka pratarik ante snong pernai ha ka porsipo beje ba wilayah penduduk bat ibol sorga kamta bat forest department ba yang mata sipor kidei ban pelat swa ban ana ban ya detak hadu pendalayo ban yakan markum bolong mata sibun ki project sorga ki bolong arjen ka bagi haban pendam bat kakta alu ya la jingtrei sispa sni hang popun hagi disnong anu bondong lada kicukan hakda bagi kali ki jongiru ki driver jongiru ki belakun ki balasim ya order bakungka dader tebun ki depan ai ya kapor ha ke kapor ken ai ni percaya gani kanang bana kan jongiru nginang gumno bani celang rekat bar sorka nomor ba kat kumba ka sorkar kabu hi persina hi gitu kan ani karmen hi kate hi namta cingi bet cingi behlan den kan jongiru ki kwa ki banda hi gitu ki kam ki belum persya ya ki mang salam tin reka ba wilayah konkret perlum dengan meeting ke khamhe ka bangin khot ya borok ki try kemudian ketika do kathan ba tunjuk ye ki try kali baki driver dan iki dulu ba punya dia kali bakin yawan haka digesni haka pratarik haka porsipo baji hayu dorbar ju kasno umparna haka hacan cobi yuhur di wilayah hak cingtip ru pramangi kiba don di jingitu bat ni ong padu de baleng ba kanika cing pathai kubor bakin sim ya cing pentip bagi bom yo ya cing tip lek ba phone call ka bagi mlak kali ko ini no bagi nyawan pe cipo beji hantai tang sukuli ya di norba kilala ti kata kanika ka citmu ka bakong sane ka juni ka bangi kwa banyan tangai kalau kanikaan bagi yo ya cing sai bat ha ka cukup por bangin ya terkuat bangin ngini simpat ya rai ka bagi di benlek haka digesni haka meeting digesni in simpat ya rai ka bagi di benlek banyak bodin siap sorka nang ba kan moraji yaki kali ijungi kipayan hasurok hawa kikit yaki mar kimata da kajing suku jemut pada citelang ba kamtam
kabangi ko kolong bangi ni syai ha halau kene ka an kene rules ke ba kasoka Meghalaya jumi kerapan kret lembaga Mining and Geology Department juga Sarkar Meghalaya. Dan ini kuat apa ni kerana ini kekam di international export ni. Jadi kumbalong hi kibabun hi kimar juni ni kalau locally domestic use. Ke kabayan kababun hiru kadai hi seki project trong Sarkar hantam. Ini project trong Sarkar nak surau ki building di babun bah. Nata hantam pada hagi sinong menokondong pat kadai hi ya ka kecing teri juga NREG ka job card ka banyak orang ino kadang cing teri spas ni tiga cing mentah kalau bak apaan ya kacalan ka Sarkar ka ki kali ki bakit ki dei bandon bat kacalan ka bagi labu akor kum ka form akor kum ka rules ka dei kata ka bagi labu kre ka format jo kata ka form H jo ka triple MCR Meghalaya Minor Minerals Concession Rules 2016. Tenri ya kan lepas kembali ke kameram juga kali ada cisha, kedai ke kameram juga kita lepas. Tiada bau kali uang badan kam kibru ban morak kata tinggi lagi kan cikipa. Tiada bagi lagi setai dalam ada, tinggal asyik bisa, tiada lawan bu, haki cekah beri bentuk. Tenri ya kan ke Sarkar cisha kedai ban don ke cicelang berdapat aiswa ya cisha, bagi kali berkunjung bagi teraipa. Jadi kembali mentah ini kapan benar-benar berjiran kam tambah kali bisa dong. Bagi dia sen kemarin kau mengiyor yang terus hadir balawan berbincang tengiawan ki don ke bapak ini nak kalian curi pemen ke orang dari terus bagi kata tengi kendit kedai kau itu pas kini orang. Di kawan nak kaciknya kasah dong. Kalau balik pengen kini ting dajar kan aku bah kiwan inspection. Perikuan inspection dengan kehabalan bil special code habis keren ki pengang ketika NGT Act sebagai Forest Environment Act berkuntar ter tiga way jingnya kebakum kali di penduk tinang tadau ni kerpat ni ong ba ka Sarkar yang matahi kat perlakuan pembaik hukum way ki kali ki bakit ya ki mar ki bala kumbangi ong di keempat dai benda penterikan pura semua yang mereka yang ada kecil pancalan diberikan aksua haru pengindia beri pembet kartu konepor min ai kecil jelang memang mengindia persya dari kedai berdenda kecil kata kedai kecil kayak